Hiji ni Weru TV. Enon methe Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mbitagwa WANJERU mwananiria wetu wa mathithio utuku umundi ni Purity Richard. Indi mbere kiri Nteto itukubanganiritie. Rais Weru na munini wawe gutongoria Kenya kuboreria kukia mzee Mwai Kibaki ya Kenya magitikirwa kuraitha mwiri wawe ikaroni cia mbunge. Gikundi gia antu akamathera kanithi kuringira mathakarua ndebe gutuika munini wa Raila na kuregana na CS Peter Munya. Mbondi ya ithurano ya kiama kia Mbas kunenkanira marietuma antu maria maberwe tigiti ya kiama kiu kuruira iti mwanya cia gisiasa. Minister Ogima wa kaunti ya Meru kuga gutie mugomo wa rigitani akiuga kuri magutumirwa ni asiasa kuthukia thirikari. Mutongoria wa nthino Uhuru Kenyatta na munini wa William Ruto ni mutongoretie Kenya kire kuboreria giko kia rais wa kathatu wa Kenya mzee Mwai Kibaki. Mwiri wa mututigi muthenya wa umundi utindite ikaroni cia mbunge baria akenya matindite kuraitha mwiri uyu nyuma ya gikuo kiabe njuma ya kiumia kithiru Kibaki akathi kwa njuma icite baria kamiti ya mathiko ithite na mbere na mibango enu ya mathiko. Mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongera na atindite ikaroni enu cia bunge na tumira riboti ino. Mwiri jwa rais wa bathatu nthiguru Kenya mutigaire stanile milio Mwai Kibaki juretero bunge rukirwa ntukwe na arua kuma kirimo chaleli barabara shonde nacio kumali mwanka bunge ishingiro kondeka inkai gotigiro timia ngaratani okaria ekwethire kiumira. Rais Uhuru Kenyatta no kolembere kurule mambura jotega na nyankuru kiwitagiteo kyo kimuthia kiri mutigere rais Kibaki na shokere thingatiro munini wa William Ruto speaker bo bairo bungerinya bunge senate rwangiro gambithania na nene bange bathirikare na reo mbere kwarania natu mubungo mbere boga itijo freaking nyoro bodyguard okana mokariowe na atwirire mutigaire rais Mwai Kibaki ari mutongeria na nusu Kibaki no amenete ngutu muno ungiambie kumwira ciangania kana ngania no akwagarukaga na indio ni mulizi wake ningiona no akoraria ni gukugucia ngikurutabo tondu ni kora murakaria ndetete ngutu na kiria murikanera muno ja mukaria kana bodyguard owe kiria ngurikana muno ni nake ni ati twarikia gwika mucemanio wa bata ni wainaga ni mokegwa na kwagwa ainite ukigwa ni mundu mukenu kogwo ni mundu angiathire ekiondu ukoro ni wari kawaro no ainaga na ngoro ukigwa tu ni mukenu no raria na ngoro na mukenu ogwo no enda kurugama tu ari ogoro cura kwathi tekeng'anyake kinyatongere bangi barikania rais Mwai Kibaki na njira mwanya. Heritage ambayo tutakumbuka naye vizuri sana ni siasa ya ungwana, siasa ya heshima. Aliendelesha hizo, hakutaka watu wakongane ukabila, alitoa hiyo chafu yote. So niseme ya kwamba kurubi ya kina mimi, mtu angalia nyi wadi ya media,
Mtu mwenye anaongea mbaya sana, mwanze kutuma password kwa Wakenya, huyu ni mbaya. But I think President Kibaki will be remembered for a president who meant business, a president who meant well for this country, a president who, talked very little but did very well, very much for this country. Mutigaire Rais Mwai Kibaki na gwethanwa maendeleo ja maingi ni myako imwe hindi utekinyajo mwe chogwethanwa na rieto riawe. Barabara ya Thika super highway yetu inya Kibaki super highway, Mwai Kibaki super highway no ntu wende tukethia twimurikana na inyana betu bara bakoro ya after batu ira tukathiria igitera murungu atwete bakia kumenya kwe president atha Kenya athire Kenya na njira ya heshima na nareta maendeleo na njira nyingi muno iromba kuthithwa na mantu maingi yarabua kere Kenya na bubugite mutige Rais Mwai Kibaki na tigite matare ja maraja eja mmoja tingana kwithro ja kiujuru na tongere baraba kethro bakija kwa rua. Mambo ingine hii tunamfurahia ni maana alikuwa akiona mtu anafanya kazi vibaya anamuita kubafu, na hiyo ilikuwa sawa kwa maana kama mtu afanye kazi kabisa ni mavi ya kuku na hakuna heshima tunapatia mtu kama hiyo tunatakiwa tumtwange makofi. Kenya bonde nabo bagutekirwo gutonya ndene kumutega ni nyako mukirire njere itabubwega indi ana banini bandeguro myaka 18 antu bando na rebi pate gutekirwo tonya na Kenya bakendere wiki kinya ntuko rojo na ntuko kerafu ntuko njuma kyatho kurombera mwire kithiro ekithika kine Kenya aja Nairobi ntuko njwa mosi nio kyatho kyo muringeria kithiro ekithika nture gituyani Othaya ndene kontenyeri nke reporter Nteto TV kumaji karone bya bunge kengina next boke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Atongori munye mathiite na mbere kuborere kukia rais wa Ithatu wa Kenya mzee Stanley Mwai Kibaki akiere regional commissioner warutererwa Eastern Eva na Choke na gwetete mututigi ta rais uria waretire waruruku munene y'uchumi thini ya Kenya kwa kibindi kia miaka 10 ya ari wathani ni miario ino ni watitwe mbaru ni county commissioner wa county Thaa B uria Kenya ugukatha banene wathani wa Kibaki taboria ritamwaniki agutariria. Atongoria ngurani akuma kaunti ya Embu ni matumite ndumiriri ciao cia kumiriria family na arata auria wari president wa Ithatu wa Kenya niwe Mwai Kibaki vuva yake kuvuruka muthenya wa njuma ya kiumia kithiru. Kibaki ni uraririkanwa arai mutongoria wari na kioneki kinene kia mirandi ya uthii wa na mbere na iria avotire kwambiriria miena ngurani ya bururi na iria yukiriritie miturire ya Kenya engi. Police stations, hospitals, primary schools, roads, and many other transformative developmental activities. It is also during the reign of the third president that we started M-Pesa, which has employed so many Kenyans. It is also during the reign of the third president that the borders were introduced. Gotimo Kenya utaratarania President Mwai Kibaki nika watwambiririe kindu gietagwa performance contract gukorwa ati wa murutu wothe wa thirikari ai na report iria wathimagirirwa wira waku naguo na undu ucio ni watumire tugicenjia mienendo yoria huduma cia thirikari kana mautungata ma thirikari kwiragia urutagwa uria kinyo munthi uyu ni turaririra maciaro mau wa uguo ni umwe wa atongori aria mavotire gutethereria atongoria ngurani agiuteti gutonya iturua ri ngurani cia utongoria ya Embu maundu maria Kibaki atwikirire ai president kuma twambiriria na kana kambuge nie mwenyewe ni watumire ndi siasa tondu ambitire akimbira nugamirire Mbere North Mbere South vendire ya referendum 2005 aya ngithie ngirugamirira tugishinda tukigwata 82% ya ngina tonya siasa atongoria ngurani a ruvonge rwa ugiteri wanao mari na undu mwega wa kuririkana Kibaki naguo vuva ya kumatethereria kugwata umithio makiria kumana na wira wao. Ile vituo cha polisi zimejengwa through the CDF na nasema tena kwa ile salary tulikuwa tunapata
Maaskari walikuwa wanapanga laini ile fallen pay parade. But now we are able for all police officers to be getting their salaries through the bank. Unajua zamani ungefungua bank kama una 3000 utaenda kutoa nini pake nini? Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Itigerie ntuko Ithatu aki arwiri magite kia orais magweta anini mao kuringana na ntumiri ya nkema ithurano na mibaka IEBC ngwataniro ya ntwaka makaunti ya Tharaka Nithi ni makuria mutongoria bwa kiama kia Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party kugweta Martha Karua ari munini bwawe ya ntwaka mama bakiari na ndiki Nteto Nterisia Mara ni mareganite na maria makuringira ndebe minister wa urimi Peter Munya makiuaga atiwe abatere kuthina mbere na ministry inu yawe ya urimi nontu na kumbana nayo. Martin Mugambi na Nteto tariria. Inawezekana. Gĩkĩ gĩkundi kĩa ekũrũ kuma gonto mwanya kĩrĩ kaunti ya Tharaka Nithi bakiugaga mũtongoru wa kĩama kĩa Kenya toe Martha Karua na kũgana. Martha Karua. Azimio? Azimio? Nokombeke. Gũtuĩka mũnini wa Raila Odinga kĩrĩ rwang'i rwa Azimio ithurano ni bibi tũthiĩte. Turienda Martha Karua agwetwe tawe running mate wa Azimio ticket. Bariuga Karua ta mwekũrũ na kũbuĩra nontu na ije mathĩna mara maingi maekũrũ aganthĩgũrũnia Kenya na kwoguo ibwega thũngĩrĩte wathanini agatetheria na nkinya gũkĩria mũtũrĩre wekũrũ ndeni ya nthĩgũrũ ĩno. Martha Karua ni aijikene atiaga track record ya kuruta wira na netuije twamunenkera gĩtĩ gĩkĩ akaomba kupambana na amba na mbesa ja murimi igakinyira murimi mbesa ja masukuru igakinyira sukuru gutethwa kwina uthini mwingi muno kana athini baingi muno Kenya twina kiriro kinene muno na nitukwenyia na njira ya kimwanya tukiariria mutongoria wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta na Right Honorable Hamolo Raila Odinga turibwira atiri nitukwenda aka utongoriani. Gĩkundi gĩkĩ gĩtejanĩrĩtie uge ba gũtuĩka minister wa ũrĩmi ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya toe Peter Gatira Munya atuĩkithwe mũnini wa Raila Odinga kĩrĩ ithurano bibi. Kenya tunawaomba mtupe mama awe deputy kwa sababu ndio tuweze kubalance. Unajua familia ndio ikamilike ina baba na mama. Na kwa sasa tuko na baba. Hatuna kinyongo, hatuna shida na Munya. Na Munya ni Mmeru mwenzetu. Lakini tunaomba ndio hii familia ya Kenya iweze kukamilika na iwe familia kamili. Tunawaomba tuwe na baba na mama na sisi tutakuwa watoto. Bakiongeri batejanĩrĩtie mĩario ĩrĩa gũtamba ya gũtuĩka Munya akaya kũrega gũtuĩkithwa mũnini wa Raila Odinga gũtiethĩrwa kũrĩ na Azimio kĩrĩ mũgongo wa Meru. Na Munya tauga ati na Nteto yoitia without Munya ati hakuna Azimio, Nteto yoitia humanity na Azimio. No mwanka itho humanity na antu mangi nuntu Azimio iri ukianto monde, iri ukianto kuma every county, iri ukianto from every part of the country. At the end of the day Azimio ni kiama, ni coalition ya Kenya ngima. Na Kenya tulienda umoja. Bathirĩkĩrĩtie bakiugaga Munya na kũruta wĩra mbega kĩrĩ rwang'i rwa ũrĩmi na kwoguo na kabathiĩte na mbere kũrutĩra Kenya wĩra kĩrĩ rwang'i rũrũ rwa ũrĩmi. Munya ni mtu very important. Mauntu maria athondekete kwanza ministry ya agriculture until today niko mwegwire bataraisa kenenkaniwa na ngiri jiri ja 300. Wĩra ukaga kurutwa ni Munya ri no wesa kuruta wĩra ũũ. Munya ni wotigitwe ugwatirite thirikari so katugo baria Munya akaigirwa kana baria ari Munya na go play part mbega muno thirikari Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi. Tariki 28 iria niyo mwisho wa ciama kunenkanira marietu wa maria manenkeretu tigiti cia ciama inu kurura ite ithurano ni kia mweri wa kanana. Bondi ya ithurano ya kiama kia keretu murungi kia mbas muthenya wa omondi ninenkanirite marietu wa ma aruiri mama kirenkia manene ya kiama kiu nikenda kuthuja marietu mau. Akera gavana keretu ariuga ati matumirite uthundhuria wa science kuyukia aruiri mama bantu bakurutha ithurano cia mchujo. Mutugi kare na gutobacio ikibinya.
Kiama nene ya mbundi ithurano ya kiama kia mbasi itongeretwo ni Rogers Ruthugwa nirikite gucagura rwirite mwanya mwanya na kiama kia mbasi kirikona cionthe cia mũrongo jwa Kenya na muthenya janarua yarikie kunenkana maritwa ja rwirite bibi jara jamukirwo ni mwandiki munene wa kiama kia mbasi Mugambi Manyaro wa mwana atongeria bangi ba kiama giki tukumba kunenkanira list ya contestants kuma ntaire cia Kenya ciombe wira ucio maurutite na vinya turamavere mithenya ithatu na ni marikia na maturetera report y'umundi ibora consindite manto ya maingi muno kenda buri induce list yeje kiri anto bara ba qualified na njoki mbugentegete list yeje lena gikano gwikene muno no ntu ikuona kiama kia mbasi kina candidate in every corner of Kenya. Ngavana Kiraitu Murungi ni mutongeri wa kiama kia mbasi na ugite maritwa ja rwirite bibi batumirite uthundhuria kumenya mutongeri ura mwingi bakwenda wije ya kwenda kwina party nominations au kavere ni ndo nanzu wale waletaga no kuona nyana ndi nara kura ora mathadu ko kama toya ngeja kiithagua ndi kiama kia mbasi mutaratara wetu ya kurura candidates jura mutaratara yo mwega muno utegwe lituma no kiriko na atuite na jara chake na ndi cha kuchwa candidate no kwa ni mabinge biro cha scientific method yani walichwa atafiti baraba kagita research wadikirianto arabadie ranking ya kuonania no liko kuondonia ntu muno no watu tukwatigiti na rena ndiki baruga gitigikire kamiti nene ithurano ya kiama giki guchunkuna na gutegera kethira marito jatongeria bau ni bakubatara na kethira gutina kathina gutenteri kumikurukia na kunenkanira marito jau kirenkiama ya MBC mbere ya tariki 28 mweri ujuju tugakarande twi kiama kia NEC tutege list yeje bwega kairi akroi na bandu vai kuramai na tumavitia kidogo turekepishe tone taina mavitia tukina mivitukia twi andu a NEC by tariki 28 tukaenda tuikudiria process hii na toa na list kiri IEBC na ana kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwadietwo ni Mutugi Kare Teto ni chingi skuru ya ndaka ya Igembe irere Igembe South nishoketie utugi wao nyuma ya kugwata pointi mugwanja gatanda inya kirekigiro gya KCSE ya mwaka wa 2021 mpumi iri yashirane rubenjo mosindiru ari Thomas Kuru inoba mwana shingi cyantere inu ire iruthite bega Igembe niciumiretie gukenera mpumi ino ire boss kuru ya ndaka ya Burerure iria irana na pointi mugwanja gatanda emwe Dennis Mugendi na atindete kuthiurunkani na nkongoiro inocia aruto mama na nagutobacio ikibenya kinya kithiro toka baingi tojo twao to gukungwira mpumi cia kirugia KCSE ni tukwigikano kuraja aja cukuru ni nthaka ya Igembe ndene ya Igembe South na ku iri cukuru ya mbere ntere ni iji areba kwa bari na minisco ya mugwanja gatanta inya amwe na ritwa 189 kwithira baruguriritwe mirango ya Gutonyi University imwe kwa imwe. This year 2021 chiana chetu iravivithia tao A- 2 B+ 20 B plain 42 B- 56 C+ 69 C plain 56 C- 19 na D+ 2 only, a mean of 7.406. Pata a good grade hiyo minus nimepata. It has not been entirely my effort. Imekuwa it's God who has been with me throughout. Kunja nsinsi batina musetho na ngwataniro ndene ya skulu iji uri kaumoka mwega gutoria jawahi kuwa na zile cases ambazo ni za ukosefu wa nidhamu hapa shuleni. Tumekuwa mfano mwema. I think kuna wakati hata tumekuwa ranked huku Meru County tukuwa number 1 the most disciplined boys school in the entire Meru County. Ama namna gani?
Echongo kiwa success as many fathers, failures have none. Ibon to kuona nto bairetu nonto ba resort iyi nonto success ende boge yako enda tu inamia tu ya wasia baba. Asukuru ya Thaa ya Weru ndene yegembe centro ningi ikurite. Weretu mnoru are na ntubogo tu na score ya 7.14 kumania na hard work na tuende ku improve munoke grade chetu mno boys cha A plain turongelele A-. Last year tuare A- Ithatu. Na hitu na A- Mwanja. Marieto Ikaberi M- Drare A plane 81 points. Ale mwalimu munene Moshe Mosioka akumitu ni baba ingi ni kudura mpumi iji siumanitie nawe. Asante kwa mwalimu wetu mkuu, amekuwa kama baba, hajakuwa kama mwalimu mkuu. Kila wakati amekuwa akichuta kando na kutueleza na kutuongelesha kama baba na kutuonesha upendo wake. Atubidiri manto mingi mno tombo keloka atura revision material na kinya ambo tubidiri nyama to ya burudani twaibo tu weretu tu ngana twaibo tu motivated geto minya na bobe to bombe kwa ba improve ete ikwetheri to na mikakati mingi sana to na keshas arimo ba kesha oku batana michi alafu kwetha winya kwena rats cats kiri sukuru cia ntuku tacio disku ya kirindini nteresia akachio ni mwe ile kia igutaro kumbana utakawithire bakuganikao na ikio gitumi tuwiritwe twinde ruare tukimenya twina aritwa 44 barabe na C+ and above baraba eta university straight. Eune improvement nene mno erato bwethetie nonto last year twari na 31 na ituongerete baba inge ruare nkuwa ngweretu mno nonto babiungwete ningucokeria Murungu nkatho nonto nkomba kuthithia nasi. Dennis Mugiendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Katono kebanini ningucoka na Nteto nkuruki. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Momakayai hosts unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Uncle, kwani sikizi ng'ombe itani seresere ukikamua? Saidi. Po. Hii hata inataka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi po. Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kirendethie tiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Ile base tena. Mave, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena. Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante.
Na ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. We mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. We mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thunderman's on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add-on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. It's for the latest novellas. Catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Tukithina mbere ntitoni cietu aciari masukuru ya Racheria ritheraka muthenya wa umuthiri mandamanite na kuruta ciana ciao cukuruni inu mathamanini nyuma ya kurugurwa kwa cukuru inu kuma Rutha. Aciari mama mariuga maria maraina muthuro mariuga cukuru inu itithiritu kirutha wega ni igeranio iria methiritu magikarira nonto mwarimu umunene wa cukuru inu. Mariuga ati kuma mwarimu uyu akuretwa mwakani 2014 matanethirwa mena mpumi imbega igirioni inu gakogu marienda mwarimu uyu ethirwe akithamwa Polo Kabithi na Nteto Nkuruki. Naciari basukuru ya Rancha Primary. Thenya kuhemde bakunditwa na urugono ntubwampumita kubakine sekigiro gikuruku ya KCPE. Aumera monde macukuru ya Rancha. Twena mianke na twena bonding. Inuti mbecha tokorea mpembe tuleta ngero kia mekeba kibao na ambi meke mianke na twenio na imini sko ya wanyaiko. Ana bonding kotiko ya kaere. Kwa boy kambere tena ngire ndie mbaga mono ya kuthagirwa kena na mbe mwe
Sasa kwa mwaka klasi 3 thaino kwa kinya klasi 3 gutie ngrendi kinyango nkona kinyane ke nigo nkiumereka kurutana mbesa kwa nigo kwa makumi mambekete stress bakimeneria ndi master wa cukuru no Mr Daniel Kenywa uraba ugite kumako ya cukuru no akayendere gutororeria bakuru da kigario bantu ana bongera ibambire kugita bathitwa mwarimu imbie kureta thina butitwire batwirare tukwari na arimu ana bagakuru iba ukuruka bwega muno ende batigwa orere na ni agwire tigona tutie twerekerete kuthaino wanakaba kagita kamwenji ana betu bakaribwega lakini kuma mwenji akothi cukuru yetu nithiete na mbe na kuthira utongoria balance ni botonogetie no tutongoria boboreaga iba kwereka inyari mu betu itwaberekia na itwanogire tukabanenkera kinya bya kuria chai na mbi ana kinya tongoria buto tiko boria ibo kathi na muthuro munene barathucia ana baona kwinuka nabo arabo ugitari to baba gacoka gorera mwarimu uyu akaruta cukuru ni no kume mumbe Mr Kenywa nathi ranze tigo borera kari nathi tore asiari tore toro gonge kwagwa totire toro gonge ne kare ogu gwa cukuru ningwe to kare ogu ana beto batakuthoma chini ba ubwanene tore acio tomonenkera muntu ake kwagwa togu kinya staff yake ajere rancha twinge twire ana konge nene wa kithomo naje kurare gwe bwato kuga totikwana Kenywa manto mainge turenda umarukera ncha na there wataburajire niyo totikwenda kutanda ni nyinge please nero na umeku wachima iromba rinene rya thirikari kumani na aciari aba kibarombagira kinya nde school na ito kwenda na bento kinya bathomera na aguta mangu bathome alliance na kura kungi kogwe ndito nogete no tongoria bobo ibageria iba mutongoria ciacio na njera mutongoria wake kenga tumba kuruthata kenga tumba kukarabwega wewe totiomba gukwana wewe tie njirae na tia ciari gato kathucia na beto twinukie mijie bagakarage nogo yana roritho mabuku meto mama sikuria sani right togekinya itwerwe oyu munene wa sani right tonenkerwe mabuku meto ngetini otie buthirikare tio togoragira mabuku makaikothomithia cukuru inge mayete gutethia na beto tukiarinire na mwarimu uyu bwana Daniel Kenywa. So there was an improvement of 15 marks as our minisco. I've heard parents are complaining because of the performance. It is true it's not very good, but comparatively we are still doing well if we compare ourselves with other members of the zone. Even I think the school is number 18 out of 26 schools. And that schools even are realizing a minisco of 180. And therefore I think we are doing well depending on the performance of the pupils that we had. But we promise to do better in the future. I have no issues with the parents, and the parents are also okay, unless the performance. But we will team up with our teachers, and we are going to make sure the improvement is realized. Igwarira kiri mpumisia KCSE ira ciarekeirwe ntugo ya Jumamosi kiumia kithuru ntere cia Tharaka cukuru ira ciumbite gutigia na mwena Mugunana secondary Tharaka boys ya mwena Marimanti girls. Kuma Tharaka nkiripota Weru TV Bito wa Paul Ugwa Kabithe. Nteto ni shingi ntuko nini nyuma ya anene masi ya masiema bisa mutungata makaunti ya Meru kwanira mugomo ori thirikari ya kaunti inu yugite mutungata monde no mathiete na mbere mariuga anene mama masiya manika magutumirwa ni asiasa kuthukia ritwa thirikari makiuga ati nkinyagia nimethithetie nkathi mabisa maria mabatiri gwitithua nkathi mantuni ma mishara mariuga ni monete mbesa na ni mambirite gutuma mishara kiri mabisa mama kimye kidhiru mabisa mama ni manire ati makambiria mugomo wakabura makiuga matano na mbesa. Forever, for the union makes us strong. Kiumia kithiru atongoria maruti wira rwang'ini rwa ugima wa mwiri kaunti ya Meru nimeumirie na mateta nuntu gucererwo kwa misara yao ya mweri wa Kathatu bionde bia bei ibitetia bei dene nthiguru yetu kuma maguta jangari kuma irio kuma kila kitu na daktari te exception ate we te akugura into egura into o kawaida jabara bangi o nari atri mushara jo na rueje batu tukumenya ethera by Monday ate anaba
daktari kana ba nurses kana ba clinical officers kana ba alitibango ge pa Meru County bakombigo choka skuru chonto gote muntu kinya omwe oli school fees na mauntu megie gwikara muno matitithitwe nkathi mateta maria matumire maugamo materuta wira wao tawithire kethirwo matebingirwa bo makwenda. Health workers are going to start and go slow in all institutions, and what we mean by go slow, all our services are going to be halted. Umundi uyu minister wa ugima Meru Mutuma na ugitete thirikari ya county tumaga misara icererwa indi ni rwangi rwa kegina bebo bambere mishara itishara wano ntobwa kwenda kwa thirikari ya county government icerera wano ntobwa delays kumakiri treasury na niuma ati mbecha cha mwishira tuya ku receive the Meru County ni chumite cha liswe mwezi wa January, lakini okolokira department ya finance baomba kugeria baturira kinya mwezi wa February okolokira kushwa mbesa from bank overdraft na bera ntobeto wa department ya health turanda pwirire ringi kuchererwa tin department ya health ya kidwe tirei ni anto bonde mathirikari ya county yonde na tiknya county ya Meru ni all counties michara echerera wano to delays from the treasury kombe anto beto koketha kuna delays itoya na baroa na ito receive baroa ya kuona ni ati michara ya cherwa nto inkai nontoba delays from the treasury. Akiaria murungamiri munene wa ugima Meru Daktari Kirimi na shoketi nkatho kirinda gitari na arigitani monde ne kuthina mbere na wira wao. Tukuthiurunka sibitari chetu akwe sibitari 10 na chokeria ntuba department ya health nkatho sana nonto kinya turi sibitari ya Meru level 5 services ni kuendelea daktari ni bakuendelea utungatira antu washokeria nkatho muno nonto bakora kwa irua ne antu bange obandiki no thirikari yetu ya county bakuga gwetha kwina gintu gwitwa go slow na bakiuga bange baritengo kumanja mbuge services na mbere mwananchi wetu wa Meru County ariari wetho kenda kwamukira services ndani ya sibitari chetu chonde ndani ya county wigwe free wite ugatetheka nonto services ni kuendelea kama kawaida na shokete ariria Nteto yeye gwitithwa nkathi kiri aruti wira o mama batora kwa remanto ya promotion na ndenda kuga thirikari eje kuma 2018 tombeta kwithwa mbere ma daiji aritingu ba department ya health bakurugete ngirijere akwe ngirijere na magana jairi bongerekete na fanyikazi akwe 600 kuma 2018 kwa hiyo itabara 600 yuko maanisha department ya na wafanyikazi 1500 2017 kia wafanyikazi 1500 ibo bomba kwetha ba promote no ntoto mba kwandika 2020 o promote 2022 utrauga kariko na jau nyato titinda kwaria utomba kwandika January o promote April ora wandikirwe kanyuma ga 2017 itombeta o promote na ndina records yaja itombeta go promote anto 568 Euni about 40% ya wafanyikazi barabeke department ba promoted. Kuri o Minister Mutuma riu ariuga kwambiria royo aritubira bomonde ma ugima makambiria kuribwa. Treasury nya release mbesha kima counties na now the processing of the salary is going on na kwanjira royo poma bakanjiria ku receive salaries depending on their banks, and by the end of the week ningwitikia all our workers bonde baketha wena mushara. Athenjeri manteresia tigania muthenya wa umundi rimandamanite mwanko bisini cia DCC tigania East makimeneria akuru manjuri ncheke athenjeri mama mariuga kuri akuru makanju ino marabithukire umu wao na kumubura na kumutigana ngurario inene na riu ni makwenda mayukirwa itagaria ria karugi mariuga riu ni makobesha na ntuko 14 ucunkuni urudwa na maria maruthite untu uyu wekirwa mbengu kwagia ugu makithwa makimashubwa marimo DCC wantere inu bamuna ugu nekirite athenjeri mama wirane wa gwikarandina akuru mama ni kenda kwerekania Nteto ino nitabu Kevin Kimathi agutwira.
Ntitikano no shititana mbero kujiro ateteka kurubanjuri ncheketi ganewe sinathenjiri ba murungu ntuku bao baituritiwe mwekwe mwanko bisini ya DCC na uba kimenerie talirira bakwiria kurubao ria kwithukiro mo wono mura buruke ntano uri okworia ngurario mwanka thai wata ore na mbicha ya were ara wimbe teothio bukawata no etre thuku cibitare miathene ararewa arewera twita first aid arerwa kenda weta mutindo karingwe scan wonekana nge kiongo gitithuki wonekana nge kiongo etithuki eitenera bare kumeaba omora no ntorura mathaya thatu ni anto babikibiki batwerwa kuma loire barakola bareto mkombo akenda ikwe cibitari kumeaba numba kuwo eta kudia ta muntu wati mbenjuri mbere number 1 otiri mamutano babanya the pastor turongo tionthe akuja kunjwa miria zaikwa aiki unu ukoma wachoka ba mura mporo nene sana ndenda kuwa atiri njuri nerekane na kanisa nonto batwe oketheka wata muntu yore netha ikena miri na tena nguo batu itetegerunya tutoke iboko tubaore bono ketukumya kanisene na burukuringana na thenjiri bauba kolota kinya thirikari nao no ntukuma baringa riboti koni mpitho kweu otitalia boya burukinyani ni mwanka thai nejeka atongeria beto ya thirikari leo twatha ite korikogana iskwe na kanisa because kwe na mantu yathithekete batwega anto bagwitwa kanisa na bageta gwitwa njori koinya anto bakaorwa na ripoti ekaringwa anto beto ne bakothangekwa no te atu atukona thirikari ikejokia atu tawata muntu konya onoka au metanjorine na ukela utabuthi ontubu basi niba iwate na ugweria ntobonoki na bonge na bonkwe na kuga ndenda kuwa kanisa mwankana ndebe ithera musimamo atire njori na kanisa bitie ya itina ruguru kwethira gutina muntu okweria mu Kristo na kumania boba ya nantuku 14 kiri thirikari cia koya matalia mbere boburu boya watho njarene njori niyo ya yeremero ndene mbere kanisa na bakinya ku na tuge atukwa ile kundike ko njori bate chukuru bate chibitare utechio tekana bakathomethia kankea kinya mukuru wo njori yakua batithikano batu atongeria bandini pastors baweta to bathika batu uraira mukuru yo urakue thandruko ko batu tugarege mantu ya security ratu kwenda kunekero ndene meru twaya na ntuko 14 thirikari yo kiatua rutere ruraro tigania east anto bankamera ikanene wakere anto na tucoke rutero na ruroro njori anto bau bawithiri manto ya mae mbere tutayo kiatua njare ne chieto thirikari baire kenda bethera bese kiwa genjare ne thirikari na nyuma ya bondi sisie kwambo bathikira na gwitani karo aikana kurubao banjuri ncheke o wamona thenjiri bao nikenda kuthiria thineji noro kawatwa maitia no mwanka athiatirwo ekiwatho taita mkutano wa viongozi wa jurijeke na viongozi wa kanisa ndio tujadiliane na tukubaliane, sababu tunaelewa kwa jurijeke kuna wazee tunaheshimu sana, wanatusaidia kutatua makesi mingi sana. Kiripotera Weru TV kumatigania West mbeta wa Kelvin Kimathi. Mabisha mambanki ya Kimandhinguro ni makinyite kaunti ya Meru kuraidire mirandi area erodi tuni thirikari ya kaunti ni ino gukurukira mbia iria ine manenkagirwo kungwira kukurukira mirandi ino ya murandi wa urimi wa Narjib kaunti ya Meru ni gwetetwe kwithirwa itongoretie na utumiri umwega wa mbesha ino mirandi ingi ikirigagirwa kwambiriria mwaka uicite mabisha maria marari bamwe na makuma thirikari ni inene matongoretu ni abisa munene wa World Bank rutere rwa urimi uria okathite banene rwangiru rwa urimi kaunti ya Meru nuntubwa umbani uyu mutugi kare enasio ni atongirie kuma kiri thirikari nene na bambanki ya Kimandhinguro batongetwe ni Vini Kunal baria bariungite aja kaunti ya Meru kuona mirandi anarigire itithitwe na mbere aja kaunti ya Meru iria bakuga ni athithitie bwega kiri gutumira kigina kiu gukiria arimi kiringithano na kaunti ingi. They want to see what is happening on the ground. They chose 2 counties
one county that is doing extremely very well and one county that is dragging behind so that they can share the experiences with other counties. And through this program, our farmers have been able to uplift their lives. Wherever we visit, we use those experiences to improve and also benchmark in other counties. Gavana Kiraitu Murungi ula ukari na ikaro na atongeria baba na ugite Meru negunekete na kigina gia nkurugia shilingi milioni 500 gukiria arimi baimera mwanya kumakire mubango jojo nari ni World Bank batutethetie muno na nkurukia shilingi milioni 500 gukiria marigo gukiria ikwashi gukiria avocado na gukiria makandamia nande no tibatethagia nya county ingi. Meru is one of the best performing counties as far as NARIG is concerned. So we are here to learn. We will be traveling to the field, we'll interact with farmers, with communities, with farmer cooperatives, with the common interest groups. And we'll also look at all the market related initiatives that have been very successfully implemented, and we'll learn from it, and we will reflect on how we can take these learnings to the rest of the country. Mudia Buruni baugite bari kiarimi ba kumenya kurima na ukethinto biao mwaka jujite bagetithia morandi ju na mbere alaba komba kwithira bakiongera wika bora bumanagia na imera biu na kubichwira thoko. Meru County is one of the 26 counties which is going to be part of a recently approved project in the agriculture sector by the World Bank called the National Agriculture Value Chain Development Project, which really focuses on building on the foundations of NARIG and also another bank project called the Kenya Climate Smart Agriculture Project, and focuses on value addition and access to markets. Kwena wango yungi bagaturetera mubango ya kuthithia ritwa variation kana gutugetera factory na miaka ingi 5 tukomba kuitana bongogi tumbe kuonera tukathithia factory ya marigo, factory ya avocado, ya ikwashi, ya makandamia ndene Meru. Kwa inkoromba arimo betu bombete gutukiria ubete mbere wekera bindi nikenda tumba kuthira twita we are making Meru great with the support of the World Bank. Kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto Weru rekwaditwo ni Mutugi Kare. Nteto ni ciengi mabisa magwikaria nchera ya mutindo muthenya wa umuthi ni magwatanirite na abungwa maria mabonekere kanithani ya EAPC ya Kerua na kwambura maratathi monde maaga maria maramatiritwe ikingini cia stima Teresia Kerua mariuga untu engi maribo asiasa ni mambiritie gwitikia antu bamananikio makwenda kurua na marundu ma monde mabirakirigia na gutobacio. Bau ni askari wanchera ya Meru prison bakwaya wamwe na abungo barabonokerete nchera ndene bagwatanite na kanisa Ebeneza EAPC tauni ya Kerua barebeyete amwe na kurita kwaraganya na kwithiba ukathomba bya ganga bire byethirito byambi kinkine bestimo amwe na nyombene ciandu tauni neu na gutuma baingi bakari kwambira kuromba utethio kiri ganga andu ne gutaka kiri mara kiri murungu tukwaoitegamba kuvukange mbwerie kwa jina la Baba. Tumefika hapa tukaona ya kwamba mji huu umeshikwa, tukakuta ya kwamba waganga wameteka nyara mji huu. Sasa hapa kila mahali ni vibao za waganga, na hata kanisa tukaona ya kwamba halina nguvu. Ntora yeje ni kamati kana ni gwati mateka ne irundu bire byomba kwene kwa narua kwa wango chokeria mwathani nkatho nyonto bwa kwethirwa kwe mwankijo akua na mwankijo jokathiria na jokuthiria itogwetekia jokuthiria mibango yombe irera gwatete otae ntora yeje na nande toriuga Kerua for Jesus. Asikari banchera na kinya wonda umete nchera ndatheki ndironokera nchera ndene ndirio turungana nabo na riu twikungana nabo tuwa ni operation angamisa muganga inye nkoma ne tukwinamia ntora yeje ne thiritwe karirie gitarira ja
na itucokeria mwathani nkatho no ntubwo kombozi buria omba guturetera twi kanisa ya EAPC Njotene kana Ebeneza na tugwatanirite na timu eje ya missioners baraba umete Mailman prison na tukera mwathani bwega no ntubwo tutwaria ngugi nene ya kwineka ibau bibi na kinya kubiethia na kinya kwineka inye ucionthe na guchithiria athinjiri baba barabaritete ngugi ya kirigana gukusire metho jantu kathomba bejete gucionera mathaba ujo ya kigwatwa kibiriti ni bameneretie aganga bonde na kubera bakunje ndama na guswa ngugi ngi akurita mbere ya batona kire mutanganga onere ngari ne mwanki na bo baraba bariongaira na mirango ya nyuma bakiritiro mukana jo munene. Tukasema ya kwamba hizi vibango ambazo tumezingoa na tukaziteketeza, yote atakayerudi hapa kuja kuharibu ama yote atakaye kuja hapa kujaribu kuzirudisha, sasa yeye atakutana na moto. Na tena hata kuna sheria ambayo inatumika, kwa maana hawana ruhusa yeyote ya kuweka hizi vitu. Urogeta kwa muga kana kwa muganga nikenda romba muganga amwa inya ya kuomboka sianto nikenda bamuringira kura o uturombe atekeye kuona nonto murungu nomba kiongozi atarawa kumeuru na toromba murungu akaomba kwa na kiongozi orwa hatarite noro kombo tonoke na kinyo weta ko mwake yokuluka murungu amurito nene we na wirigiro bo nene narwa na wetekio ati agabara bonde barakaririte ntura amwe na arogi na arwa batemoyo kaire na mathirio yao yatemoyo na kinya inya ciao itemoyo kaire biashara itu na kaire ana betu batiorira nchobine ari betu bateta na sponsors ndakaci eto itore agisuga mames na arwa eje togwete kya murungu otuthaura Potra Weru TV kuma tauni ya Kiru gicone keburi mbeta mawira kirigia Auna boto kurekeria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega no ntokwana kanya na kurumira nteto cietu inkwendero tuko mwega mbeta wa Christine Wanjeru mwananirie wetu wa mathithio tuko muthi ni Purity Richard.